Yes, ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza muri hose. Nagarutse ngo tuganire byinshi biba ari kuvugwa mu mikino, aho twibanda cyane kuri ekipe y'ingabo z'igihugu, ekipe ya APR Football Club. Ku munsi w'ejo nibwo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yahuye n'abakinnyi ba APR Football Club baganira ku mikino mpuzamahanga iri imbere ibategereje, bagira ibyo bamwizeza, batangaza byinshi nawe agira ubutumwa abagenera. Ese baganiriye iki, yababwiye iki, bo bahize iki aba bakinnyi ba ekipe ya APR? Witwa Ronald Sekiganda yaratangaje, witwa William Mertogui yaratangaje, kapiteni Niyomugabo Claude yaratangaje. Byose uraza kubyumvira muri iki kiganiro muri rusange. Ikindi kandi turaza kurebera hamwe gahunda y'inkera y'abahizi, uko imikino ipanze muri rusange, imikino APR izakina mpuzamahanga ndetse n'amakipe yo mu Rwanda. Ni kimwe kizatangira ku tariki ya 17, harabura iminsi 3 yonyine kugira ngo twinjiye mu cyumweru cy'inkera y'abahizi. Urubanza ruregwamo abanyamakuru batandukanye, barimo Rugajurigani, barimo Ishimwe Rikari, barimo Mucyo Anta n'abandi batandukanye n'abofisiye babiri. Rwo rumeze rute, bigeze dore ko ku munsi w'ejo bageraga imbere y'ubushinjacyaha. Uraza kumenya iby'uru rubanza uko bihagaze muri rusange. Mbahereza ikaze rero aho muri hose, mbifuriza no kugubwa neza. Mbabwira ati niba ari ubwa mbere mugeze hano, wowe ugeze hano ari ubwa mbere, kanda kuri subscribe cyangwa se sabone, ubundi ubone notification ko dushyizeho ikindi kiganiro hano. Ikindi kandi nkubitsa gukanda kuri like kugira ngo utwereke ko uhari muri commentaire, ariko simbabona. Niba udashoboye kwandika amagambo menshi, shyiramo udutima tw'umukara n'umweru, biranyereka ko nawe uhari, kandi utubwire nawe dukurikiye uherereye muri rusange. Twinjire rero, duhere mu makuru avugwa cyane muri ekipe ya APR Football Club, aho ku munsi w'ejo, ku munsi wo kwa gatatu, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda bamwita General Mubaraka Muganga, akaba na chairman w'icyubahiro muri APR, yahuye n'abakinnyi rero ba APR Football Club baganira ku mikino mpuzamahanga irimo Sekafa Kagame Cup, irimo CAF Champions League. Ni imikino ibategereje cyane imbere aha. Kuri wa gatatu rero nibwo baje kuba cyase, nibwo abakinnyi, abatoza ndetse n'abandi bayobozi b'ikipe bakiriwe n'ubuyobozi bw'icyubahiro bw'iyi kipe ya APR Football Club, aho rero APR Football Club yatangaje ko mu byo General Mubaraka Muganga yasabye abakinnyi harimo kwitwara neza mu marushanwa ari gutegurwa mu minsi iri imbere, bahereye ku ikipe ya Power Dynamos ku munsi wo ku cyumweru ku isaha saa 9 kuri stade Amahoro i Remera. Kapiteni wa APR Football Club rero Niyomugabo Claude nawe yafashe ijambo agira icyo atangaza, ndetse n'umutoza mukuru Abdurahim Taribu batangaje iki, bahigiye imbere ya General Mubaraka Muganga cyangwa se chairman w'icyubahiro wa APR. Bavuga ko bazitwara neza muri ayo marushanwa yose, dore ko bahawe byose. Abdurahim Taribu bavuga ko ubuyobozi bumushyigikiye kandi buri kimwe cyose bakeneye bari kugihabwa uko bikwiye. Avuga ko nabo biyemeje kuzitwara neza muri ayo marushanwa, bakagerageza gutwara ibikombe ndetse bagakora ibyo benshi badakeka ko bakora muri rusange. Uyu ni umukino wa gishuti wateguwe kugira ngo ekipe ya APR Football Club yitegura umwaka mushya w'imikino uteganijwe kuba tariki ya 17. Nabigarutseho muri stade Amahoro, ni Power Dynamos. Muri iki gikorwa kandi cyiswe inkera y'abahizi, ikipe izakina irushanwa izahuriramo n'amakipe yarimo Azamu yo muri Tanzania, AS Kigali na Polisi zo mu Rwanda. Nyuma yo kuva rero muri irushanwa, APR Football Club izajya gukina Sekafa Kagame Cup izabera mu gihugu cya Tanzania guhera tariki ya 2 kugeza tariki ya 15 z'ukwezi kwa 9, rikazakurikirwa n'imikino y'ijonjora rya mbere muri CAF Champions League, aho izahura na ekipe ya Pyramide yo mu Misiri hagati ya tariki 19 na 21 z'ukwezi kwa 9, nibwo umukino wa mbere uzabera mu Rwanda. Ayo namwe mu yavugwa muri ekipe ya APR Football Club, aho bahuraga n'umuyobozi w'icyubahiro ku munsi w'ejo.
General Mubaraka Muganga kandi udahema kuba inyuma y'ikipe ya APR yatangiye cyase yakomeje ashimira abakinnyi ku buryo bitwaye mu myiteguro bamazemo iminsi 40 yo kubongerera ingufu nubwo banyuzagamo bagakina imikino ya gishuti. Aha kandi umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba yanabwiye abakinnyi gukomeza kwitegura indi mikino y'amarushanwa ari imbere. Mu yandi marushanwa ategereje APR nk'uko nabikagaho harimo Sekafa Kagame Cup, akabamo n'imikino y'ijonjora rya mbere muri CAF Champions League. Chairman wa APR Football Club we Brigadier General Deo Rusanganwa nawe yasabye abakinnyi kuzitwara neza mu marushanwa ari imbere bagahisha ishema ekipe yabo, ekipe ya APR Football Club. Umutoza mukuru Talebu Abdurrahim nawe yijeje abakunzi ba APR n'abayobozi ba APR intsinzi ijyana n'umukino mwiza, umukino uryoheye ijisho nk'uko yagiye abitanga mu minsi yashize, avuga ko we umukino we atari wo kugarira ahubwo ari umukino wo kwataka ashaka ibitego ndetse kandi agakina umukino uryoheye ijisho atari ugutsinda gusa ahubwo abawureba nabo bakagira icyo bakuramo. Abakinnyi bahagarariwe na kapiteni Niyomugabo Claude ndetse n'abatoza bakaba bahise bahiga imbere y'umuyobozi w'icyubahiro wa APR Football Club, bahiga ko bazitwara neza muri amarushanwa yose kandi ko bazashimisha abakunzi n'ubuyobozi budahwema gutanga byose. APR Football Club rero ku kwezi kwa munani ifitemo imikino 4 ya gishuti izahuramo n'amakipe atandukanye. Ni muri cya cyumweru cy'inkera y'abahizi kizatangira ku cyumweru bakina na ekipe ya Power Dynamos. Ku itariki ya 19 baza kukizaho ekipe ya Police Football Club, mu gihe ku itariki ya 21 bazakina na AS Kigali, mu gihe tariki ya 24 aribwo APR izasoza imikino y'inkera y'abahizi izaba ikina na Azam Football Club iyo muri Tanzania. Nyuma y'imikino rero APR izahita yerekeza muri Sekafa aho izabiri kumwe n'amakipe 12 azitabira irushanwa ry'uyu mwaka rizongera kubera muri Tanzania. Witwa Ronald Sekiganda nyuma kugira ibyaga gapfusha mama we yari yasubiye mu gihugu cy'iwabo cya Uganda kuba yatabara. Uyu rero nawe yamaze kubagaruka ari gukora imyitozo na bagenzi be ari Ishyoronge. Ronald Sekiganda no yafashe umwanya agira icyo avuga nk'umukinnyi mushya, yatangaje ko hari kinini azaniye ikipe kandi ko nawe ari gushaka no guharanira intsinzi kugira ngo bazitware neza mu mikino mpuzamahanga. William Togwi Rutazamu umunyakode d'Ivoire nawe yitezweho ibitego mu mwaka mushya wa shampiyona, yashimiye ubuyobozi n'abatoza b'iyi ekipe ya APR Football Club, nawe abizeza ko agomba kwitwara neza uko bishoboka kose. Mimer Dawo wakunzwe cyane n'abafana nawe n'umwe mu bazaba bahanzwe amaso mu marushanwa agiye kuzana, yafashe umwanya avuga ko mbere na mbere ashimiye ubuyobozi abatoza ndetse n'abayobozi, abizeza nawe ko cyamuzanye ari ugukina kandi bazagerageza kwitwara neza uko bishoboka kose. Abo ni bamwe mu bakinnyi bagiye bafata ijambo muri uyu muhuro bagiranye na chairman w'icyubahiro General Mubaraka Muganga ndetse na chairman uriho ubu Brigadier General Deo Rusanganwa. Icyo nakwibutsa ni kimwe ku nkera y'abahizi, niba ushaka kugura itike yawe kugira ngo uzarebe imwe muri iyi mikino no gukanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego ubundi ukibikaho itike yawe muri rusange. Nabo ndabakinnyi ba APR Football Club bakomeje imyitozo hariya Ishyoronge ariko bategura inkera y'abahizi ndetse banategura umwaka w'imikino, bategura n'imikino ya CAF Champions League aho bazahera kuri ekipe ya Pyramids yo mu Misiri. Munyemerere tuve kuri abo ngabo b'abakinnyi n'abatoza bahuraga ku munsi w'ejo, ahubwo twerekeze kuri ku rubanza ruregwamo abanyamakuru benshi bakunzwe ndetse n'abandi batandukanye barimo n'abaofisiye mu ngabo z'u Rwanda. Ku munsi w'ejo rero ku wa gatatu nibwo urukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo rwashyize mu muhezo urubanza ruregwamo abantu bagera kuri 28 barimo abofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS n'abasivili barimo abanyamakuru barimo Rugajurigani Ishimwe Rikare na Mucyo Anta, aho bashinjwa rero ufatanya cyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe n'ufatanya cyaha mu gukoresha
gukoresha umutungo wa leta utagenewe cyangwa se icyo utateganyirijwe. Rero ku munsi w'ejo kwa gatatu nibwo uru rubanza rwatangiye kuburanishwa. Abasirikare bari kuburanishwa rero barimo Kapiteni Penina Mutoni, bakabamo Kapiteni Penina Umurungi, ndetse hakaza n'umuvugizi wa RCS CSP Hilary Sengabo na CSP Olive Mukantabana nawe ukorera muri uru rwego rwa RCS. Ku ikubito rero uwunganira Kapiteni Penina Mutoni yasabye ko urubanza rutaba bitewe n'uko arwaye. Yavuze ko we n'umunyamategeko we babonye uko biga kuri dosiye ibyo aregwa bitewe n'uko yabibonye bwije, ndetse akaba anafite gahunda yo kubonana na muganga kuri uyu wa gatatu rwose ku munsi wo kwa gatatu ku munsi w'ejo ubwo hari kwigwa rero kuba urubanza rwasubikwa. Hari uwunganira umwe mu masivili wavuze ko umukiriya we afite ubukwe guhera ku wa kane, bityo ko urubanza rukwiye kuba hakarebwa niba yanarekurwa. Urukiko rwaje kwanzura ko urubanza ruba ku bandi basigaye, ahubwo we akazaburana tariki ya 18 z'uku kwezi, ubwo ndavuga Penina, ubwo ni ku munsi wo kuwa mbere cy'umwaka gitaha. Nyuma y'uyu mwanzuro rero abasivile baregwa babajijwe niba iki cyaha bashinjwa bacyemera, ubundi baragihakana bivuye inyuma. Ubwo nituvuga abasivile wumvemo ba Rwajurigani, wumvemo ba Rikari, wumvemo ba Anta, wumvemo Jangwana, bose bahakanye iki cyaha ko batigeze bagikora, cyangwa se iki cyaha baregwa ababajwe niba rwose iki cyaha bashinjwa bacyemera, bo bahise bagihakana bivuye inyuma. Mbere yuko rero abofisiye babazwa niba icyaha baregwa bacyemera, bo ubushinjacyaha bwahise busaba ko urubanza ruburanishwa mu muhezo bitewe n'uko ibyo baregwa bifitanye isano na Minisiteri y'Ingabo, kandi nta buryo watandukanya Minisiteri y'Ingabo n'umutekano w'igihugu. Abunganira abasivili bo bashatse ko rubera mu ruhame bitewe n'uko hari abashobora gukenera ababishingira kugira ngo barekurwe, ariko birangira urukiko rwemeje ko rugomba kuburanishirizwa mu muhezo urubanza. Ibi byaha rero bifitanye isano n'urugendo ekipe ya APR Football Club yagiriye mu Misiri mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize, ubwo yari yagiye gukina na Pyramide mu mukino wo kwishyura ijonjora rya kabiri rya CAF Champions League, aho hari uburyo haguzwe amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranije n'amategeko. Gusa abasivili bo ntabwo bari kwemera ko bakoze iki cyaha, uko abenshi bagerageje kubisobanura bavuga ko bagiye batanga amafaranga bakahereza uyu Penina, akababwira ko abagurira itike, nyamara amafaranga bikarangira avuye kuri konti y'igisirikare muri rusange. Rero bisobanura ko abo bavuga ko biguriye amatike nubwo amafaranga bayaherezaga Penina, akavuga ngo ni ubagurira, ariko Penina nituzi ukuntu yabagenzaga uw'amafaranga akayakura kuri konti ya gisirikare. Ibi rero birashya bishyira ko urubanza rugomba gukomeza, dore ko ku munsi w'ejo ntago higeze hamenyekana ibyavuyemo bitewe n'uko nta gitangazamakuru na kimwe cyari cyemerewe kuba cyakwinjira muri icyo cyumba cy'iburanisha, ahubwo urubanza rwabereye mu muhezo. Ni ugutegereza imyanzuro izava muri uru rubanza, aho inzego za gisirikare zizaba zisora itangazo zimenyesha uko urubanza rwarangiye cyangwa se uko ruhagaze. Gusa icyo wamenya ni uko abashinjwa bose baracyari kubazwa, bategereje kongera gusubira imbere y'ababuranisha rwose kugira ngo bakomeze bisobanure ku byaha baregwa, ndetse barebe niba kuko bafungwa cyangwa se bafungurwa. Bityo ko ku munsi w'ejo bari bagiye mu cyo bise kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, ntabwo ruzaba rurangiye niyo batsindiye kuba basohoka, bazakomeza bakurikiranwe bari hanze kuko bizaba bitararangira. Ntabwo urubanza rwo mu mizi rwo ruraba rwari kureba ifunga n'ifungura ry'agateganyo. Ubwo nukomeza kubasengera abataramu babo abanyamakuru n'abandi basivili bose nabo ba ofisiye kugira ngo bizagende neza muri rusange. Nibyo nambabwiye kuri uru rubanza kuko nta byinshi biriho, kubera ko rwabereye mu muhezo, banzuye ko rubera mu muhezo. Ibyinshi tuzabimenya ari uko inzego za gisirikare zisoye itangazo. Undi
reka nanjye nkomeze mbifurize ibihe byiza, babwira ati niba ari ubwa mbere mugeze hano mukande kuri subscribe kugira ngo mujye bona notification uko dushyize ikiganiro, ubundi ukande kuri like, ubundi ujya muri komanteri utubwire uko ubyumva muri rusange. Igitekerezo kuri siporo ku makuru y'imikino twagejejeho nacyo ni ingenzi muri rusange, ariko sinasoza navuga ko ekipe ya Young Africans yamaze kugera mu Rwanda, aho kuri uyu wa gatanu babacakirana na ekipe ya Rayon Sport mu mukino wa Rayon Day, uzaba ku munsi wo kwa gatanu ku isaha y'isa 12 hariya muri stade Amahoro i Remera. Ndavuga kandi ko ekipe ya Paris Saint-Germain yatwaye igikombe kiruta ibindi ku mugabane w'Uburayi, UEFA Super Cup inganyije na Tottenham mu bikuru bibiri, kaza kwitsinda kuri penalty 5-4 muri rusange. Nibyo naba nkubwiye, ubundi reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane.